Shalom, menjuah-juah manbanta krina setun sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus. Salam sehat, tetap semangat setun, makaikan kesempatan si breken di bata manbanta. Ibas suara sendah jumpa kita ibas jambur setunta. Ras kata di bata si jadi persingat manbanta. Ibas perjumpaan tas kalenda. Ibuat ibas Filipi 2 ayat 3-4. Bagenda nina kubacakan manbanta krina. Ola ibahandu kaipe erpalaskan kerangapen. Entah pe sirpalaskan ukur meganjang. Tapi peteruklah ukurundu skala nandangi sidebanna. Lakal ia kamdu ulin kam asalkan kala sideban. Aula keperlundu saja ngenca i perdiatekendu. Tapi perdiateken pe keperlun kala sideban. Sehijenda pengugenta maris pindau gegeh mandi bata ras kitar toto. O Tuhan di bata Bapa kami si perkuah. Isakan kami bebujur man bandu ibas Pak Senda. Igejapkan kami bekas pengarak-ngarak ras lia satendo lapern har leka empak kami. Tuhan ibas warisi sendah pe ate kami ngalaukan pergegeh, ngalaukan ampang-ampang, ras persingat, ibas kamnari, arah katandu, sinti nari i orati kami. Kami si petangkas katanduenda kupus perhatian kami o Bapa, maka ngasut kami makai kenca, i tengah-tengah kegulun kami. Ibas gelar Tuhan Yesus, kami artoto. Amin. Setun sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus. Lit sada cerita bagenda nina. Ibas sada gurun si cukup curam. Lit sada dalan si kitik ia. Maka ibas warisindai lid 2 kambing kerangan jumpa ya tengah dalan. Maka lane banci ugape sebab adi nilah sembelah maka nak tak miskudano. Jana adi nilah kasih sebelah nari nak tak kaku bas embang simbages. Mundur pelane banci. Maka ngolatih akap kambing kerangan dan dade. Adi pindauna penampat manbanta seitun. Kain kak dulu si banci si katakan man kambing kerangan dan dai. Gelau ya mate, gelau ya dabuh, tapi selamat ia duana. Kopeken sada kambingnya nendai, ia tewas, ia ngit talu, mis pedem kena bana bas dalandai. Maka ersauraya mbek nina mbrai tanda man kambing kerang sadanari. Maka mentas iperjat kambing kerang dai temanan dai. Maka selamat ya duana banci lewat kambing genandai duana
alula kaipe terjadi. Adi sida hejenda cukup bijak, cukup pentar kampingnya dan dade. Ia langit, ia artinya egois. Kuakap adi egois nda ia. Maka ngoya rubati je, ngoya standuken, maka pasti ya sadalah ningku pasti ngondabuh kubas dano entah dabuh kubas embang simbages sada pasti mate. Bancikang dua naka mate. Erkite-kiteken ia egois. Erkite-kiteken ia ngukuri kepentingan na sendiri ngenca. Cukup unik. Sidah pelajaran si ibreikan entah pe si banci si pelajari arah kambing kerangan dan dade. Arah Filipin andai jelas kali ikatakan maka ulai bahandu kaipe erpalaskan kerangapen entah si erpalaskan ukur meganjang tapi peteruk lau kundu sekala nandangi sideban. Kuakap. Adiakap salah sada kambing kerangdai yang casimaka iya si madadalan pasti terjadi hal sila bagi yarak kena. Adi tetap ipejangjang na ukurna, ipejangjang na gegehna, maka pasti ia bahaya. Maka ibasat si berikutnya katakanna olah keperlu saja ngenca ipriateken du tapi priateken pe keperun kala sideban. Tuh sidat pelajaran si cukup berharga. Si banci si pakaikan i tengah-tengah kegelunta. Ibas perdalan kegelunta krina seitun. Kita dikatakan ngom tua kan biasa kange. Artinya siakap artinya kita ya secara umur memang kita senior. Tapi siakap artinya kala sedeban singudan asangkan kita. Labanci nimbak kantata. Surah-surah tangan tetap perdalan. Adi si ngudan asang kita banci katakan olah kamu ngerana. Aku lebih cakap kueman beginken. Sebab aku ngomlala artinya pengalaman geluh tu. Banci begini tak. Tapi enda perukuran silapas. Sebab basal kitab anda sendiri katakan maka ulah surah-surah saja ulah kepentingan du sendiri ngenca i pentingkan dunia perdiateikan turang rasnina sideban. Banci artina rukur kita terdohon ugang kita ndalankan kata dibatenda i tengah-tengah kegunta payung nggo sidalankan payung ngonggit kita talu ngonggit kita artina tewas ibas sebagai darupana. Adi pengalaman tentunya bagi katandai megati kalna laki tanggit tewas. Kita siakap si makana. Padahal kalak si deban pengidah nggo di bulangah pelanebo teh lanebo yang ngasup. Kuakin maka artina iya ka artina tetap ipeleberes kai si debanna. Jadi amin nagia kita nggo metua. Kita pe setun harus kang kita ngit rendah hati. Harus kang kita ngit mengalah. Harus kang kita ngit tewas karena hal-hal tertentu. Sebab banci kang artinya kita ngopi kita metua banci kang lapas sidalankan kita di tengah-tengah keguluntan. Sebagai kalak singgor kini teken rikutkan kata di bata sisih membantah maka kita pe harus enggo jagai karena pengerananta karena perukurenta karena perbahananta gelah idah kala aminagia kita enggo berumur
tapi dah kalak je kita pentar ibas ndalani wari-wari keguluhenta. Lane kalak jungut-jungut ngata kita, lane nembah te kalak sideban, meriah akap kalak sideban ngerana-ngerana ras kita, cakap-cakap ras kita. Langkap adik kina tanah, adik kita ngerana ras kalak sideban, sada-sada topik, kuakap, ya cakap tangja usurate ita si begikan. Kita siakap si benarna, kita siakap si payona, amina gia nina kempunta, nina anakta, nina kalak si muda asang kita, labo bagaina bulang, labo bagaina pa, labo bagaina kira raskai si debanna. Tapi siagap kin artina kalak si debane, artina beda ras kita, siagap ia bagi anak-anak dengar usur. Padahal arhal kita mendai jelas si kata kena, maka kita laban si kita rukur ngenca guna kepentingan ta secara pribadi saja. Syukuri ukur kalak, maka kalak pela megelut arah kai silakoken kita. Uga ngenda setun sini kelengi Tuhan Yesus Kristus. Engkau mesipakaikan kata di batena dai di tengah-tengah kegulunta. Engkau mepang kita ngatakan kita engkau jadi berkat man anak jabunta, man krina sima-simata ras krina tetangga-tetangga silit di tengah-tengah kegulunta. Adilah tentuna enda jadi persingan, kata enda jadi perjembaman banta. Maka kopeken, maka bancir dalam krina lumuhudi harus kita rawin jembanina. Saling mengalah, lidsi mengalah. Maka banci idatkan sada solusi, sada penyelesaian ibas krina perdalan kegulunta. Adi tetap kita langgit mengalah, maka pasti kita laban jadi berkat. Malah kita jadi perkunta meganjang. Ainda tentuna langena ate di bata. Kalak singgo berumur ia, kalak singgo cair metuanina, ia harusna reh bijakna i tengah-tengah kegulunna. Purukurna lane bagi purukuran kalak sing udah dengar. Lane ya secara emosi iba sendalani wari-wari kegulunna. Tapi ia banci erlajar arah pengalaman-pengalamanna. Arah jatuh bangunna ia iba sendalani wari-wari kegulunna. Ras enda pengalaman sienda banci pakai kena. Maka ia pe banci jadi berkat man kalak sideban. Maka ning kami man banta krina setun sini kelengi Tuhan Yesus Kristus. Harus dage beluh kita menyesuaikan diri. Man anak-anak sing muda, man kemputa, bagai peman teman-teman ta, si balika umur ta, gelalu bagai banci kita jadi berkat man kalak sideban. Ulanai pada kita usur sa ngidoi di tengah-tengah kegulunta setun seni kelengi Tuhan Yesus Kristus. Sialaukanlah krina kasih terjadi di tengah-tengah kegulunta. Arah saya kita mengucap syukur mandi bata. Sebab arah kita mengucap syukur, arah kita jungut-jungut man kalak sideban, maka pasti penilaian kalak, penilaian si positif man banta. Tapi ada mulai kalak dengan ngerana, engkau artina kita ngerana piga-piga kali. Ngerana kalak miskasi potong ras kasih debanna si selat mintes. Aida tentuna lancidahkan kita kalak si bijak. Jadi katenda kata persingat man banta krina setun sini kelengi Tuhan Yesus Kristus. Gla enda banci jadi ingin ingeten pagi man sinusurta. Maka arah kepentaran si pakaikan kita di tengah-tengah kegulunta. Banci termulia gelar di bata, banci terpuji gelar di bata. Memang ada secara gegeta lalu kita ngasuh, tapi
arah penampat di bata, arah kepentaran si breken di bata, maka pasti kita ngasup dalanisa. Krina perbeben, krina hal-hal sila bagi ukurta, gelahara sepe, banci kita tak remeriah ukur. Semangat kita terus ibas dalani wari-wari kegulunta. Tuhan Yesus memberkati. Mari ras kita tutup. Bujur utuhan di bata, arah katandung goi persingeti kami krina seitun. Maka kami lah hanya mementingkan kepentingan kami pribadi lepas pribadi. Lah kami merasa kalau si deban ndah truhun asangkan kami. Lah kami merasa kata kami ngencaman beginkan di tengah-tengah kerina hubung kami ras kalak si deban. Tapi kami banci megikan, banci jadi pendengar yang baik, gelah arah siepe dan kalak kemalam ate. Ipu jina gelandu arah kaisim huli silakokan kami tengah-tengah kegulung kami. Ibas gelar Tuhan Yesus kami ertoto. Amin. Sehingga perjumpaan tas kalenda setun sini kelengi Tuhan Yesus Kristus. Jumpakah kita ibas kesempatan sideban. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.